Čaute ľudia, Skačačeša. Dneska ideme si zahrať Xbox. Pozerajte na to krásne, je tam box, nejaké sky. Proste ideme na to. Takže ja môžem takto. Ma nebudete vidieť. Čo mám? No tohoto. Nie toto, lebo ja som David. A ja som nej David. Vôbec. Brať športy. A ideme prvé si dať, asi aby som si dal volejbač. Lebo to je mi najlepší. Lebo je mesec. Určite volejbač. Ja som si radšej dal túto stôl hentam, ale počkať. No takto. Aby ste ma aspoň trošku videli, chápete? Ideme. Toto si tiež tu nechám, aby som potom mohol dávať takto. Ja vám to asi trošku dám hlasnejšie. No chápete, chcem, aby to ste počuli, ale ja toto budem niekedy ešte robiť aj cez edit. Welcome to Waveside and your beach volleyball host for today. And thank you at home for joining us for today. Welcome along to Waveside for today's high-action volleyball match. It's a glorious day as the players take to the court. To ja nechci. Toss the ball upwards, then hit it with your hand as it falls. Prepáčte toto koreru z editu, ale chcel som vám povedať, že toto keď celé biele, lebo akože simka sa to nezaznamená, ona taká svetlé, takže chcel som iba povedať, že aby ste počuli iba zvuk, takže čaute. Lajky, odbery. Máme to! That woke the crowd up. Yes, sir. Pulled that block out of the bag. Wow. Jump for the spike. Making it look easy out there. Good clean service. They move up to the net for an attack. 4-0. Change ends. Will they make the save? Right between the eyes. Hej. Co si myslíš? A jumping chance. What a shot. 6-0. This is going from a good match to a great match. Jestli teraz to bude fakt, uvidíte. A match-taking moment here, so the serve must count. Can they get a hand to this? They need to hit this. Nie to trošku viac na hlas. Ja to tak vlastne budem aj editovať, ale... Sweet trick.
neviem, či vidíte ukáž. Mali by ste. The home guys victorious. That's how The it's visitors done. Koľko to natáčam? rosy right now. Minút. We need to see those highlights. Teraz, to je také... Teraz si dám iný šport a dám si box. Takže ideme na to. Boxing. Keep your guard up. Ready for action. This is Tornado Gardens, our custom-built boxing arena. This will be quite a clash of the titans. Punch to strike your opponent. Let's get it on. Hey, something business. Inventive combination. One of them seems rough. Right hand came up a little bit. Nice solid defense. Blocks him. Lands home another body. Ouch. Jak sa vygleda? Ja to zapaliem. Nie daj ci da. Dobra. Eagerly recovers from the knockdown. Look at that hook with precision. Długo to trwa. Excellent display. Luki podasz, tyle. Defender this in with a straight big one too. Nice shot to the head. Nice block there. Body shot. Good combination. Już kurwa do ręki. Nice right Nie hand idą we. there. Bam. Headshot. Nie staniesz. To nie. Nie. Seven, but not out. Here we go. To jest diagnoz. Everything in there. Always ready with the combinations. This one, excellent block. Mam super Good styl. body shot. Lands one to the head. Right hook on its mark. Combinations of a Boxing je dobry. lands a nice straight. Lightning block. It makes the block. Off the defending there. Takes one to the head. Fu. Raz. Nine pink. Yes. I want to remind you at home of the action now. It's a good, clean win. One spectacular fighter emerging. Oh, ha, ha. Fuj. Jestli chcete další této videa, tak dejte like. A jestli byste radši zachránili mačičku, tak dajte odběr. A nie. Jestli jste radši zachránili psíka, tak dajte odběr. A jestli mačičku, tak dajte like. A jestli obidvoch, tak dajte koment kvůli čemu. Ideme vyskúšať bowling. Bowling si ideme vyskúšať. Zvedavý som na bowling strašne. 9 minút to natáčam. No gutter balls, please.
It's over now to our colleague at Neon Lane. Don't be a stranger. Po tejto hre nekončím s YouTubem, ale končím na toto video kvôli tomu, lebo proste už je tu 9 minút a ja ešte budem vystreľovať a ešte potom miniatúry robiť a ja fakt nemiehnem vystreľovať 3 hodiny. Lebo fakt ja mám aj iné starosti, akože dívať sa na YouTube, jo? No to je veľká starosť. Proste toto video nebude také dlhé, proste bude nejakých, dajme tomu nejakých 15 minút, neviem, typujem si, keď nie 15, tak to by ma lepšie bolo. Počkať, ja to neviem ani chodiť. Still right. This player has played before. So how does all this affect sports? Taký divný strih, iba že volal Krompáč 2. No akože otcov kamarát volal, proste to je jedno, ideme si to dať. Ďalší strajk. 2 strajky za sebou. 20. Double right there. Turna, dali z turna. Ubudeč. 6. Krása. 14, 20 tam mám. A to budu mala zaručiť. Bol taký divný koniec kvôli tomu, lebo nechcel som dlho editovať a teraz to už hovorím sa editu, takže kvôli tomu, no, čaute. Wow.